Tensions remain high in the Middle East. Mediators are pushing to restart talks between the U.S. and Iran after the latest round of fighting. All of this coming as Israeli intelligence reportedly reveals another plot to assassinate President Donald Trump. Mike Tobin is live in Tel Aviv. He's got the latest details on that for us. Hello, Mike. And Sandra, we just got word in the last few minutes that Qatari negotiators have arrived in Iran with the blessing of the United States and the goal of de-escalation as well as trying to get the Iranians back to the bargaining table. This, as you mentioned, Israeli intelligence, according to the Wall Street Journal, relayed to the United States a very specific plot to assassinate. سلام تخطات نايس channel كمية تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لو ممكن وتروا قداسن وانا ونتحسوا تعتحزنا لكم مسينا لنا تم مودة تمسانا وتصنح بخبر نعدم لايك نا قبركم تو بتشب معلتاوي أمريكان إسرائيل زبلون زقبرون تفيوان كم زلو ترينا نفلت معلتاوي حدش نفاس حدش تنقل حدش كفاء نزا عالم سن انتهي ولد يوم زبلوا زلو نزا إيران انتهي ولد يوم زبلوا زلو زقوانهم بحفش انتهي يوم زبلوا زلو دونالد ترامب نيران الديمقراطية ناي تقصي أبقيو ميتيو بقى بحيلنا نحن قبري لك فكر كم زي كأني أبني تقينو أما نقطة ما راح تقينو فكر كم زي كأني جدما ني قطر بجاخل من الليل اللي يخو خمسة اللي يزن قرص ولا بتحرك بتخالي موساد زبحلنا إسرائيل سليا دونالد ترامب إيران كنت قتلة تحسب كم زي لازم الحبريتها زي ميدياتات بزعبوي كجاوح زعل زلو نسوهم كانت قالوا لكم فتنينا انت تكونتات ناي وشمت حرمز نابز قدده تنشنسن مفتاتن اتيهم زلو يزنقر كملو سينا انتاي زقاتم زلو سكنت حازو دونالد ترامب انتاي ماراتيتاتي زلو وجه. What happens when both war and peace fail? That is the question facing US President Donald Trump today in Iran. First he bombed Iran, then he brokered a deal with Iran, then he offered sanctions relief, and now Trump seems to be back almost exactly where he started. The ceasefire has collapsed. Trump has said that the US is حتى أنا تاسي بتعمل تبقتها انتهى لا جميرة مثلكم كويناتن سلامن كلتي انت فشيل كاس انتهى تقبر إلى دونالد ترامب مالتي مجمريا زتيلو من سلام إيران حراي كله خنصام مع كاينة نابلوه بس إسرائيل حبابي لهم أب كويناتاتيو كوينات بعرفني فجميرو ما راح تقتلوا ذكالو نقرد ما بومبا غيرو هطفن رجيم تشنج خقبرن فتينو نربع معلت زخون فتينو أي سلتن بعفركبو بجاق ما تحنون يلو نقلن لميني ديمقراطية وصرخ يبو خطفلت زلكم مرة لمينو يا أمريكا دونالد ترامب باكستان هاي ذكالو كون غبريلو ديمقراطية وسمت يو دحريو بخلو اصواد تفتنه قلن تفتنه بكرد خطو يا سراوي تبله بنفرت متي فلو يسرح تفتنه بخلو مخانا بيوا بخلو جي كل مسابيو بعد فلتي لدما سلام غير سلام زغبره دما بقى دبديب كم وداتا زي يقول كوينات كوينو سلازر خبنايو بدبلوماسن بزربان بزتن كنفتحوا لنا وسينا ايلو سادمات زت تباهلا استبغست كان هلكم ايسومن ايسالسي تطويو تسفاي بلون متاللتن سرعتن سلازخونو ناب كوينات كملسينا يلو اتا كوينات زجمراون اي سرحتن جخا قدم دي سرح حج خيتسرح لهم حجخه اي سرحتن سلازي نقطر يلا بجاخه قال قبر الليلو نقطر لي يغلو كله انتي دريكم زي دونالد ترامب مجمريا حدا نقر نخيس كان مقلاس عقمي بلون افراريو دهيلو هديدو بقفهم بقلن دهاهيلكا ديل نخركب دعي زدلنبر نخيسو نعمتات وينوارح كقالس ولو نافت تعريف يزبلكم ولا بتناي نقدي كويناز وجون ابحثير غزي افراري هكا صمق ديل كركب تداي كوينو ننوح وان نخيسو تخيز دلي كون مخنيات نخيس كام خاد مالت واغا سلو زلو دونالد ترامب لما واغا كفل دلي كون زخون يخون طبعا امريكان تنكيفو اتي سنكف زخون حبتناتو قلتيفو سلازون كل اي دليونيسو ስለዚህ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝተመርኮሰ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ናቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሎም ስድሩ ደቁ ገለ መለ ስለዚ ናይ ግድን ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩነታት ክተዓራርየሉ ዝኽእል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ምርጫታት ናቱ ወላ እኳ ምርጫታት ኣብ ባይታ እንተለዎ ነቲ ምርጫታት ግን ነኺሱ ክቕፅለ ይደልን እዩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዓቐበት ክትመፅእ ከላ ካብኣ ክሃድም ዝፍትን ስታይል እዩ ዝኽተል ዘሎ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ባይታ برجس نتي نيغوسيشن استزعابي يتصقم كوينو زلو زبلو بعل دونالد ترامب بعلو يتي ملحسو ارنوب سلا زي كونه
ንግሆም ምሸትን ተዛረብ ዝበሎ ኣካል የለን ሕጂ እውን እንተኾነ ከም ትፈትሩ ዝብሎ ዘሎ ብዘረባ ኣታሊለ ክቕፅል እየ ዝብል መደብ ሒዙ ዝቕፅል ዘሎ እዮም ድብሉ back and took a look, of course, at what President Trump himself has said over the period of days that David was describing. I want to play for you what that has sounded like over the course of the last several months. Let's watch. They want to make a deal. And they want to make a deal so badly. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. It's looking very good that we're going to make a deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. And they want to make the deal a lot more than I do. We have our deal done with Iran, and it should be successful. We're making an amazing deal with Iran. They want to make a deal with us very badly. They're dying to make a deal. They're giving us a lot. They want to make a deal so badly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ዲል ይደልዩ ኣለዉ ካብ ዝብልሲ ኦልሞስት ወርሒ 3 ድሕሪ 5 መዓልቲ ናይቲ ኩናት ዝጀመረ ዝበላ ዘረባ እያ 4 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ጉዳም ኮይና ንርኢ ዘለና ጉድ እንታ ጉድ ትብል ደርፊ ነይራ ኣብዘይ ግብኣ ከምዚ ሎሚ ጉድ ንሪኦ ዘለና የለን ኢራን በቃ ዲል ንክገብሩ ኩሉ ምኑን እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ዝብል ነይሩ كما قبل يلمنون له ديل قريبه تودي الله قالنا بله ورشدشته شو عطتا تيك 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 تبل الله انا زفرج زلو ديل نابله تراي 10 شو عطن كيتوانا ذا كنتاتنا نرزلنا بزحات كو هميم زبلو زودا كينات يكونن جمير زليم زبلو معناته there's no way on earth تكون تذكاتل زلو دونالد ترامب نكودوي زبحال بلان نزو كوينات زي بعوتنا أمريكان كم تدونالد ترامب زدليو زلو من قد غير كودو يزبل بلان يلن كميلو زتنتن كميلو زحاسب سب يلن حتى قدن كودو يندحريلو سعراتو تقبيلو كساراتاتو قسيمو بقى الشي اللي كوتس زلو نزيان نخقبركا كبيديو أمريكا خدقبرا كبيديو أنا نتنا دونالد ترامب دما كبيديو كالو دما بوليتيكا واغاز بحالونا ناي گنزب واغا تراي كونو زغفلو عبي بوليتيكا واغا كخفلو زغا بوليتيكا واغا مخفال مالت نورمالي سلطان مخسار تراي كون خلي دونالد ترامب كن سلطان مخسار مالت ناي هلاون زي هلاون حتى يانعو مستغلو زلو ناي بلشونا حتوتات مستغلو زلو كستات مستغلو زلو ناي لنا حقي يختلالو زبلو ابز حجز مزلو مرجعتا ديمقراطس تتعويتهم او بوي هيز gonna have a very difficult life زين ود زين سلا زلو وسو ناي كدنيو اكعوت على نيلو رقيص يرقاقيص خيط كفتن بعفشا زلو كنتات ناي دونالد ترامب ديل نخركب دا يركبن كوينو تريفتهم ابتتكو زلو حقرات عرب كسطروا وكخلولهم في اللاي قطر كم لما باكستان كلتسوم يوم كسطروا زغلو نخو سطروا زقبر زلو صدف دف دما كن رينا هجي let's go. Mediators are in Tehran to hold meetings with Iranian officials in an effort to de-escalate tensions with the US. Mediators are hoping to keep the interim ceasefire deal in place. The US and Iran signed that deal more than 3 weeks ago, but there's been an exchange of airstrikes over the last several days. The mediation may have been made more difficult after US President Donald Trump said on social media, the Islamic Republic of Iran has asked us to continue talks. We have agreed to do so, but the United States has كم تريبو زلهم فلوي لوخنا إيران فلوي لوخنا قطر حجور انتخوني نزل كنتات دونالد ترامب زبلاشو كوندا قالن تدحانو ويلوم ناب تهران ناب إيران كيدوم كم زلو يزنقر زلو مساكين قطر رغيبا مزلو حقا مزراب قطر رغيبا تزلا نبينيو كم قطر استبدلا بزكوينات زي اللي نزبها زلا كم قطر استبدلا يلا نزا أنسلت زغونت أمريكا سلزا أمنت رغبو زلا نبينيو كمزا قطر زبحال هاجر زبدل زلو هاجر يلن كنبل نخلينا لمتاي كم نبل لنا مسيلكم هذا قطر زبحال نزو كوينات دي بمسرته تطون خبل زي سرحه هاجر بمسرته كاب مجمريا زو كوينات تطون خبل زدال زنبر هاجر تلك قطري قالوا كلهم شرحون قرحنا يروا من بدحر مغارجه إمارات غونه إيران توديقة نايم صفحة المثل زلهم نتدسيتات إيران وسيلات لنا لا زبلوه خوزكم لما لك كم زاب السودان ناب ليبيان زقبروا زلوا نزوا دقة هجرات نايم مزميس كا خمدليت كا ناي مزمات لمدس زلهم تمكروس زلهم تكوينات يقدسهم نيري سعود عرب برقص حكت أنا هيك كوتسجن دليت نيروا ميتي نا إيران سرعة كوت كلهم زبل زربانيرو قطر جن كاب كلهم وصاي مستنا إيران منقسيت صبغ زمدنا زنبرو in fact السعوديان إمارات تزاريهم كتفوا واخذ اللي خلوا نتي زوردهم عطوان كبان نخدحن تحجزا
ኢራን ከም ዝነበረ ይዝከር ንቀጠር ስለዚ ቀጠር ዝሓሸ ዝምድና ምስ ኢራን ዝነበረ እያ ዝሓሸ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ እውን ዓብ ዝምድና ዝነበረ እያ ዲፕሎማሲ ተኣምን ዝነበረት ብዲፕሎማሲ ንክትፈትሖ ብዙሕ ዝፈተነት እያ ምናልባት ካብኣ ንላዕሊ ዑማን ፈቲና ክንብል ንኽእልና ግን ዑማን ወላቲ ኩናት ምስ ተጀመረ እውን ጂኦግራፊን ኣታ ስለዝሓገዘ ከምቲ ዝድለይ ተሃረመትን እንታይ ንምባል እዩ ቀጠር ረኺባቶ ዘላ ጉድ ካልእ ነገር እዩ እዚ ኩናት እዚ ትዕፅዋ ይኹን ካልእ ብርግፅ ኢራን ገለ ካብተን መራኸቢ ይወፃ ኣለዋ እንተተባሂለን ኩሉ ግዜ ዝወፃ ናይ ቀጠር እየን ንቀጠር ዝሓሸ ዕድላት እያ ትባደላ ቢካዝ ዘይ ነው ቀጠር ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ኣሲራትሎም ከም ዘላ እስራኤል ነታ ቀጠር ትበሃል ምክንያት ተጠቂማ ከተጥፋኣ ከም ትደሊ ሓንቲ ካብ ኩለን ሃገራት ዓረብ እትፈርሃ ሃገር እስራኤል እዛ ቀጠር ትበሃል ንእሽተይ ሃገር እያ ምክንያቱ ነቲ ናይ እስራኤል ገይም ኩሉ ፈሊጣ ኣንፃራ ክፃወቶ ስለ ዝጀመረት ኢንፋክት ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ናይ ጀርመን ሓደ ዓበ ካምፓኒ ኣሎ ፎልክስቫገን ዝበሃል ፎልክስቫገን ማለት እዚ ፋቬ ንብሎ ወይ ከዓ ቢደብሊው ዝብልዎ ማለት እዩ እዚ ካምፓኒ እዚ ሳልሳይ ዝዓበየ ኢንቨስተር ኣብቲ ካምፓኒ እቲ ናይ ቀጠር ሶቨሬን ፋንድ እዩ ሕጂ እዚ ካምፓኒ እዚ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ናብ እስራኤል ንኸይሽየጥ እስከ መን ከልኪልዎ ሌሎም ቀጠር ቪቶ ፓወር ስለ ዘሎም ኣብቲ ኢንቨስትመንት እስራኤል ዝበሃል ካብዚ ሓድሽ እዚ ካምፓኒ ዝሰርሖ ዘሎ ኣፅዋራት ናብ እስራኤል ንኸይከይድ በቲ ቪቶ ፓወር ናይ ኢንቨስትመንት ገይሩ ዓፂዎ ኣሎ ዝብል ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንእስራኤል ኣብ ብዙሕ ፀወታታት ወላ እውን ክንደኣ ዝኣክል ዓቕሚ እንተዘይበፅሐት ግን ነቲ ፀወታ እስራኤል ትጥቀመሉ ዝነበረት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ብትክክለኛ መንገዲ ብምፅዋት ቻለንጅ ትገብራ ዘላ ቀጠር ስለዝኾነት ንቀጠር ንምጥፋእ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ተበላሽዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዝፀየቆ ንእስራኤል ንክሕጉስ ኢሉ ዝፀየቆ ንከትዕሪ ድማ ሕጂ ብዙሕ ትፅዕር ዘላ ሃገር ተላ ባዕላ ንሳ እያ ስለዚ ሲስፋየር ኢዝ ኦቨር ብል ፀኒ ሕጂ ንቀጠር ከትኩም በጃኹም ገለ ጌርኩም መለስዎም ንኢራን ለምንዎም ኢሉ ንዖም ሰዲድዎም ኣሎ ንሳቶም ከዓ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ኢሎም ዘይኮኑ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እንተፈሺሉ ንባዕሎም ነዳድዮም ክሸጡ ይክእሉ ዋላ ገለ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዕፆ ስለዝኾነ ዝገደደ ስለዝኾነ ይጣፍኡ ኣለዉ ነቲ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ንምሕዋር Iran's foreign ministry said it did not request negotiations with the US, but accepted the Qatari mediator's visit to Tehran. Going to get more on President Trump's comments with our White House correspondent Kimberly Hawkins. She's joining us live from Washington, D.C. So we've got strong words from Washington. According to the president, it seems negotiations are still on the cards. That's right. Even though both sides are now using tougher rhetoric, neither has said that they've given up on diplomacy. And contrary to what is coming out of Iran, the United States has said that Iran has asked to continue negotiations, which the U.S. said it agreed to. And at the same time, the U.S. president also once again expressing some of that exasperation he showed back at the end of the NATO summit earlier this week when he said that the ceasefire is essentially over. He also said back then that the memorandum of understanding seemed to be over. But again, he left open the possibility of diplomacy. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ወላ እኳ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ደገ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ሕማቕ ዘረባን ብርቱዕ ዘረባታትን ቃላትን ይወራወሩ እንተለው ብድሕሪ መጋረጃን ክልቲኦም ነቲ ዘሎ ዝርርብ ከፍርስዎን ናብ ጠቕላላ ናብ ኩናት ክምለሱ ድሌት ከም ዘይብሎምን እዮም ዝነግሩ ኣገይን ኣልጀዚራ ኩሉ ግዜ ዲስካውንት ክትገብረለካ ዘረብኦም ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዝብሎ ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘለዎ ዳርጋ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ትንኮ ፍልልይ ዘለዎም ሳቶም ኣብ ኢራን ቤዝ ስለ ዘለዎም ናይ ኢራን ፐርስፔክቲቭ ካብቲ ውሽጢ ኢራን እውን ስለ ዘምፅኡ እዮም ግን እቲ ናይ ኣልጀዚራ ክፋል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ ክነዝሕ ዝፍትን እዩ ስለዚ ኣይነውካ ስለምንታይ ከምኦም ዝኾኑ ይርዳእኒ ቀጠር ስለዝኾነት ኣልጀዚራ ኣሜሪካ ክንምንታይ ፀቕጢ ከም ትገብረሉ ካልኦት ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል እውን ክንምንታይ ፀቕጢ ከም ትገብረሎም ርዱ እዩ ክንደይ ጋዜጠኛታት ናቶም እውን ኣብ እስራኤል ተቐቲሎም ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ከምኡ እውን ኣልጀዚራ ንባዕሉ ዳብል ጌምስ ዝተፈላለየ ጌም ዝፃወት ሚድያ እዩ ቅዱስ ሚድያ ይብለኩም የለኹን በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ዝብልዎ ዘለው ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደገ ኮይኑ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ኮይኑ ይፍክር ግደ ሓቂ ግን መዋፅኦ እዩ ዝዘሊ ዘሎ መራሕቲ ናይ ቀጠር ድማ ነቲ ብክልቲኦም ወገን ዝፈርስ ዘሎ ጉዳይ ከስተኻኽልሉ ሰዲድዎም ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ሓንቲ ለንቅነ ሚድያታት ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክሕጉሱ ዝጥቀሙላ ዘለዎ ቃል ክምለስ
frankly doesn't come as a surprise to anyone. The Iranians have not been subtle about it. If you look at the funeral for the late Ayatollah Ali Khamenei and the banners they displayed, they read, "We will kill Trump," both in English and in Farsi. Now, Iranian threats to kill Trump date back to 2020 when Qasem Soleimani was killed during Trump's first term. The interviews with mourners and chants at the funeral were "By the blood of the martyred Ayatollah, we will kill Trump," a lot of anti-American and anti-Israel chants. Firing on civilian cargo ships, U.S. needs to be scrapped, and Iran needs to get the message that the U.S. is serious. You're going to lay off your neighbors. ሶንታይም ዝብል ዘለዎ ንዶናልድ ትራምፕ ሲ ክቐትሉኻ ይደልዩ ኣለዉ ኢራናውያን ክቐትሉኻ ሓሲቦም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኣምፂኦም ሲ ሸንኮለል እዮም ዘብልዋ ዘሎ ፎክስ ሚድያ ግን ትፀገም ዘለካ ነዚ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኢትስ ናት ወርኪንግ really not working. Israel ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ እዩ look at this one ከመይ ገይሮም ይምልሱሎም ኣለዉ We got young men and women in harm's way all over the place. We just lost a tremendous Navy commander, helicopter pilot, died in the best years of his manhood, is dead because a helicopter went down. We have ናይ let me give you እዚኣ ክበኩም እንደ ብዛዕባ እቶም ሃገራት ኸሊጅ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ከሪኩም ደልየ ኣለኹ ነዚ ናይ እስራኤል ዝብሎ ዘሎ ከመይ ገይሩ ትራሽ ይገብሮ ስኢልካ ቦግ ኣቢልካ ሞሳድ ገለ ድብልዎ ዘለዎ ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ the Mossad has tipped off President Trump at a potential assassination attempt. It's laughable. Okay, just laughable. More bad. The same group. Let me get this right. The same group that completely miscalculated the situation in Iran about the people supported the regime. And yes, let's be honest. They sold the president a bill of goods and the people around the president that bought it. In addition, they still haven't had any inquiry commission in Israel, no formal, because Netanyahu and Mossad are blocking it. ሰንታይ ዝብል ዘሎ ናይ እስራኤል ስለያ ሞሳድ ሲ ኢራናውያን ንዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ይፍትኑ ከም ዘሎ ዝኾነ ስለያ ሓበሬታ ረኺቡ ንኣሜሪካ ሂብዎ ዝብሉ ዘሎ መስሓቂ ጆክ ይብሎም ኣሎ ኢትስ ጆክ ኣበይ ዘሎ ሞሳድ እዩ ሞሳድ እቲ ሞሳድ ዝበሃል ስለያ ዘይኮነን ሓማስ ን6 ሰዓት ኦክቶበር 7 ክቐትል ከሎ ኣበይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ንዘሎ ነዛ ጫቆይት ትኾነት ዓዱ ከመሓድር ዘይከኣለሲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ርቀት ናይ ገለመለን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ክፈላሰፍ መን እዩ ስልጣን ሂብዎ መን እዩ ዓቕሚ ሂብዎ ይብላ ኣሎ ኣብ ዓድኹም ዝተፈፀመ ኦክቶበር 7 እንታይ ከም ዝተፈፀመ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ከተውፅኡ ዘይከኣልኩም ሲ ንኣሜሪካ መፂኹም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ክትብልዎ ዘሎ give us a break እዩ ዝብሎም ዘሎ ስፅቂልካ ቦግ ኣቢልኩም ትብልዎ ዘለዎም ዘረባ nobody is buying it ይብሎ እዚ ካብቲ ደጋጋሚ ሰምዖ ዘለና እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ኮንደኾን በዚ ሓባቢሎም ናብቲ ኩናት ይመልስዎ ኣምሲሎም ዝገብርዎ ዘለዉ and people are not buying it ማለት ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ንዶናልድ ትራምፕ ክትቀትል ዓቕሚ የብላን ድልውነት እውን ክህልዋ ኣይክእልኒ ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ሶም ዲል ገብር ኣሎ so they have no reason ክቀትልዎ እንተደልዮም ክቀትሎ ዝኽእል መን ምዃኑ ይፈልጡ ኣለዉ ዝረብ ስለ ዘይደሊ እምበር ንዶናልድ ትራምፕ ክቀትሎ ዝኽእል መን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ለንቀነ ፕሮሰስ ናይቲ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ጀሚሩ ላ ይብሎ there's a lot of questions من قتيل وتي عبي دقافنا يا دونالد ترامب زنبرة أب بزحزن من قدي أب public ناتزارة بخلا بشجود سقط له ما عاد حتى تاتيزلك سابج من قتيل و أقتاتلو بزح حتى تاتيزل نمخانوتي قد مقتالو انت غير نيرو زبل انصار اسرائيل كجمير خمس نبره حركاتهم قند دغفتنا اسرائيل نيرو አንጻር እስራኤል ከኸይድ ምስተበገሰ መሰንበዲ ዝገበረውን ኣብነት ተጠቀሙሉን ይዝበሃል ዘሎ ስለዚ ትሕቶታት ኣከታትለናቱ መዓት ሕቶታት ኣሎ ዘይተመለሰ ስለዚ ብኡ መንገዲ ናቱ ኩነታት ናርኣዩ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ታዝበለፀት ታዝሓየለት መፈራርሂት ተጠቀሙላ ክትከውን ትኽእል እያ ሳዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቀረቡ እዩ ነይሩ ድሕሪ ቻርሊ ከርክ ከም ዝኸጋጥሞ ኺኢሉ ነብስኻ እውን ኣይትዘንጋዓያ ዝመስል ዘረባ ከም ዝነበረ እዮም ነግሩ ዘሎ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣይዲዮሎጂካሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ናይ እስራኤል ትደልይኹም ከድኩም ተዋግኡ ንዓና ሓባቢልኩም ኣብ ኩናት ንምምላስ ትጥቀምሉ ዘሎ ሽጣራ ግን ሰሪሕ የለን እዩ ድብሎም about their culpability, either incompetence, malfeasance, or I don't know, maybe even acknowledgement of October 7th. We got to get to the bottom of October 7th. If they've sucked us into this war, we need to know the inciting incident, how it all came about. But no, the Mossad now desperately trying to push, they're trying to assassinate the president. Isn't the United States going to get mad? Maybe we should go back and do a ground invasion. Not going to happen. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሽጣራሲ ንዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ፈቲኖም ሕጂ ከድና ናይ
ባይታ ውግእ ኣካይድ ክትብሉ ይኹና ፈሊጥና ኣለና ትደሊኹም እቶም ኩሎም ደገፍቲ ናይ ጽዮናውያን ኣብ ዘሎ ቤን ሻፒሮ ዲ ዋላ ማርክ ሌቪን ወሲድኩም ታንክታትኩም ሒዝኩም ኪዱ ተደሊኹም ንደማስከስ ኪዱ ተደሊኹም ንበይሩት ኪዱ ተደሊኹም ንቴህራን ኪዱ ንዓኹም እዩ ዝምልከት ንሕና ኣሜሪካውያን ግን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝእትወና ጉዳይ የለን እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣጋይን እስራኤል ትጥቀመሉ ዘላ መንገዲ ብምሉእ ይሰርሕ የለን and this is what's happening so what is going to Donald Trump እንታይ ኦፕሽን ሲ ተሪፍዎ ዘሎ ዝኾነ እቲ ፀገም ናይ እስራኤል ግን ኣብዚ ጥራይ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ምክንያቱ ወላ እቲ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ወላ እቶም እስራኤላውያን እዮም ንእስራኤል ከፊኦማ ዘለዉ and are likely to win their November elections in these deep blue districts. Brad Lander joins me now. Thank you so much for being here. Thank you. I want to ask, we were having these conversations earlier in the show, that there's definitely a leftward shift towards where you are philosophically. It showed up in your primary and others. But in less blue districts, there still are more moderate Democrats being elected, even right here in New York 17, where Republican Mike Lawler is the congressman. Kate Connolly won the same day you did. So do you think that progressives like yourself could actually win in a place that isn't deep, deep blue? Well, I don't think the line really so much should be thought of as progressives versus moderates. To me, it's fighters versus folders. People are fed up with the status quo. They don't feel it's working for them. And that's true for working families. ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ እዚ ሓደ ካብዞም ኣብዚ ሕጂ ኣኽረርቲ ናይ ዴሞክራትስ ኮይኖም ተመሪፆም ዘለዉ ከምኡ ድማ ኣኽረርቲ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ መርገፂ ናቶም ናይ ፀጋማዊ ክንፊ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣንፃር እስራኤል ዝኾኑ እውን ነቲ ናይ እስራኤልን ናይ ነተንያሁን ጽዮናዊ ምስፍሕፋሕን ዝቃወሙ ፖለቲከኛታት ካብ ዝተዓወቱ ሓደ እዩ እታ ተሓቶ ዘላ ሓንቲ ኣዝያ ዓባይ ኩርኩር ናይ እስራኤል እያ ዘገርም ግን ንሱ ንባዕላ ይሁዳዊ እዩ ሕጂ እቲ ዛዮኒስት ዝበሃል ተጽዮናዊ ኣተሓሳስባ እውን ክሳዕ ክንደይ ሊበራል ኣተሓሳስባ ክህልዎ ከም ዝግባእ እዩ ዝነግራ እንታይ ዝብላ ዘሎ ሕጂ ስኻስ ክትምረፅ ትኽእል ከምዚ ናትካ ኣተሓሳስባ ዘሎምሲ ጫፍ ዝኾንኩም ክትምረፁ ትኽእሉ ዘይብሎ ኣሎ እቲ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ መኒ ፕሮግሬሲቭ መኒ ከም ሞደሬት ገለመለ ዝበሃል የለን ኢልዎ ክልተ ዓይነት ፖለቲከኛታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢሎም እቶም ለውጢ ክገብሩ ዝደልዩ ከም በዓል ንሕናን እቶም ነቲ ዝነበረ ሲስተም ከቐፅሉ ዝደልዩ ፖለቲከኛታት እዮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ለውጢ ስለ ዝደሊ ዘሎ ናይ ለውጢ እዩ ዝመርፅ ዘሎ ከም ዝስኽ ትገልፅዮ ዘለኺ ፕሮግሬሲቭ ሞደሬት ብላብላ ዝበሃል ይሰርሕ የለን እዩ ዝብላ ዘሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝነቕፋ ቅድሚ ቅርቡ ነተንያሁ ተሓቶ ዝነበረት ጋዜጠኛ እያ ብዝኾነ እታ ትቕፅል ሕቶናቶም ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ I'm out there fighting for working families, and that's what I think can unite us. Whether you use Medicare for all, and all Democrats need to bring this fall. One of the big reasons you won your primary here is that you separated yourself from the incumbent Democrat Dan Goldman on Israel. You use the term genocide. He does not. You don't want to have the U.S. funding Israel militarily. You call yourself a liberal Zionist. What is a liberal Zionist? I believe in the vision of a Jewish and democratic Israel. I care about the place, but I don't think it's possible for it to be democratic while it's occupying the West Bank and Gaza. And I don't think that Israel's conduct in Gaza, which I do consider a genocide, is consistent with Jewish values. So to me, it's like you stand up and you call it as you see it. I don't want to keep sending U.S. military aid to Israel while it's violating international law. زيادة حنت كابتن أمين كبير عندي كتابنا جن أمينو مز بأمريكا دما مريض أمله أنت عايز بتزلوا تجارب أنت سميكم نبحك زجرمي صياناويين بعلو صياناوي جن ليبرال صياناوي بهال كونسبت كم زوليز نجرزلو أنت مالت كايو ليبرال صياناوي مالت يلا تسي أنا إسرائيل إسرائيل تبال هجر كتولي دليلو إسرائيل تبهال هاجر جن ديمقراطية إسرائيل يقتلوا زد اللمبر كم زعجزلا أبارتايد ستيت زخونة إسرائيل هيدا اللي نيلو أبارتايد ويكا جزائي تشقواني نقازا نارجسكا نويست بانك نارجسكا ديمقراطية لنا نبالكا ديمقراطية كنا نزيلو كم لما بغازا جنوسايد نفس أمكا إذن جرزي فتسين كتقبلنا كله يبلو حلف حليف دما أمريكا بفتسهم لازم نقص إسرائيل اتبع فندتات كل جنزب تتوقع تبلا الله سلزي فلسطين مسلاك حل ولا له غزة مسلوك حل ولا له إسرائيل دما نتسترفت عزة ديمقراطيات كتكون على نازية زد الجفانة أو حليفك تي مواد درت زنا برجل كم زحجز اللي هو نتنياهو كله حجاز كم زلوا زبل نسونا يهوداوي نا يهوداوي تولد رمز تعويت مالتي أخرارا يهوداوي زي كابتنا يهود نا نتنياهو عندي طلعنا نتنياهو مالتي زي انت عايز نزار كازلو زي كونسبت زي تعلم ملوت دليون زي مالت أيهود هجيت على الله كاب إسرائيل أنيتهم كنت أفضل لهم زبل سبيلا
ኣይሁድ እስራኤል ትበሃል ታደላቶም ሒዞም ንቃዛ ነቲ ዌስት ባንክን ሓዊስካ እታ ፈለስጢም ትበሃል ስተይት ድማ ክትህሉ ክትክእል ኣለዎ እቲ ቱ ስቴት ሶሉሽን ክትግበረሉ ዝኽእል ፈለስጢማውያን ድማ ሰብኣዊ ክብሮምን መሰሎምን ተሓልዩ ናፅነቶም ረኺቦም ሃገሮም ዘመሓድርሉ ዕድል ክፍጠረሎም ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እናመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ንምጥፋእ ድማ ቀንዲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣይሁድ እዮም ኣይሁድ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ነቲ ናይ ነተንያሁ ጋኔናዊ ኣተሓሳስባ ገዲፎም ትክክለኛ ዓለም ምሉእ ዝድግፎ ኣተሓሳስባ ክለብሱ ተጀሚሮም ዛትስ ገን ሄልፕ ስለዚ ዝብለው ዘሎ ናይ ነተንያሁ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ውፅኢት ስለ ዘይብሉ ክሳራን ዕንወትን ንእስራኤል ከማን ከም ሃገር ድሕርካስ ጀኖሳይድ ተፈፂምልና ነበልናስ ኣብ ታሪክ ንሕና ጀኖሳይድ ንፈልጥ ዝብና ኮና ከለና ኣብ ቃዛ ንዝግበር ዘሎ ክርዳእና ኣይከልን ንሕና እንተደይ ጠጠው ደየቢልና ከመን ጠጠው ከብሎ እዩ ዝብል ዘሎ ቅኑዕ ዘረባ እዩ ኣብ ተግባር ግን ክንሪኦ ኢና ምናልባት እዚ ካልእ መሽክዕ ሜላ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ህዝቢ ኣሜሪካ መሪፅዎ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብ ፕራይመሪ ተዓዊቱ ኣሎ ስለዚ ብሕጂ ዝርአ ድማ ኩላቶም ቶም ብየማን ዘሎ ፖለቲከኛታት ካብ መምዳኒ ጀሚርካ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም እዮም እዚ ድማ ሜላት ሓዊስካ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ ንነተንያሁ ሓደ ካብቲ ካብ ድቃሱ ብር ዘብሎ ከምዛ ፅምዶ ንኣብዪ ኣሕመድ ዶ እናበለ ካብ ድቃሱ ከም ዝትንስእ ዝገበርዎ ቪድዮ ነተንያሁ ድማ እዚ ብር ዘብለይ ካብ ድቃሱ ምክንያቱ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ከመይ ኢሉ ትንስእ ከም ዘሎ ይሪኦ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ተተንስዩ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ዳኣሉ እምበር ከም ድሌትካ እንደራ ከም ዘየለ ይድርድኦ ዘሎ and Palestinian human rights, but I wanted to actually honor international law and Palestinian human rights so it can be the Jewish and democratic Israel that I grew up believing in. I'm sorry, I just want to make sure I understand. You said that you don't think it's a democratic Israel? I want it to be a Jewish and democratic Israel. Right now, I don't think it's modeling democracy while it occupies the West Bank and Gaza and half the people under its sovereignty can't vote. But I believe that when occupation ends... أغلقت صباي جيروا ديمقراطيات تأنكو ديمقراطية هجرة ما كلام برغم ديم دولو إسرائيل ديمقراطية كون إسرائيل تبلا اللي بس جزء لو من جد ديمقراطية كتبلا كبيرة له نكال مريتن نكال مسألة رئيس زخيز الهجر ديمقراطية ويلكات زارب القرب كبد بلايلو الحبز وانزد جزائي هجر يزلو الذي بتتذكرني من جد خن قلت خن كلا لنا الذي ديمقراطيات كون تخين كات ديمقراطية نتعوز الحزب كل مسألة كتخبر كتكلا لك لأن حقنا تتكم كا زي جبر نجار كلني عالم لخاو حقي كتتكبر كتكلا لك أي زبل زلو زي دما كم تري وازل لهم لبا خمس أفعال غير والله مالتي تحطه إذا تحدك خون كله بتخال دما تمساسالي again كل زي درامات تري وازل لهم مودة تاي بقولون they always trying to كميجر كانت إسرائيل أجندة ميدياتنا أمريكا in fact إذا حكي إنتهي لهم حق تدلي خبز عبا من إسرائيلاويان ميديانا إسرائيل تقطعتلي لهم حق تزاربوا زعبا إسرائيل ميديانا إسرائيلي ميديانا إسرائيل بروباغندا خجبري خاتدلي مش بروباغندا يجبر كل حق خاصو يمزارو أمريكا ميديا أو ماي جاد CNN بلو فوكس بلو كله ولا BBC بريطانيا بلو كلاتهم بزعبا إسرائيل سي بقى تاشمز جبريهم زعبا إسرائيل حماق نخيزارو بس محليو زي اللي نجارك زارب انتو دي كوينم من اسرائيل كخوننو يلكاد حسابا يكون مرايانا تو دمايت ميدياناتهم النامو تزخيد زلا because people are not believing in optimism زبلو وزلو سب يعملوا له سلا زي اللي اتي ناتهم ودكت نعبي يخيد على مالتي okay this is what is happening قصيلهم لما مدانن قالن كشنا غروخ فتنو خلو خاريو they always search a reason is under fire after Zoran Mamdani's International Affairs Commissioner reportedly made plans to meet with Iran's UN ambassador earlier this week. The timing could not have been worse. And the New York Post reporting this, the scheduled meeting would have unfolded after Iranian troops fired missiles at 2 commercial ships traversing the Strait of Hormuz, an action Monday in direct defiance of an interim peace agreement between the U.S. and Iran. Mayor Mamdani was asked about this at a news conference today. Watch. That meeting did not take place, it will not take place, and I did not know about it until there was a press inquiry regarding it. And when it comes to the work of our commissioner and our International Affairs Office, it's to ensure that as we are a city of the world, that we are also there to meet with leaders from across the world. The focus is always on our city and our እዚ ፎክስ ሚዲያ ዝበሃል ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቱ ኣብ ዞራ መምዳን እዩ ንዑ ንምፅላብ ንዑ ንምክፋእ ንዑ ንምብልሻው ዘይኣትዎ ጉድጓድ የብሎምን ትዘገርም ግን እንታይ እዮም ዝብሎም መብዛሕቶም መጠን ብዙሕ ብዛዕባ ዝተዛረቡ መጠኑ ሱፐርስታር እናገበርዎ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝድገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናቱ ኦፊስ ምስ ናይ ኢራን ኣምባሳደር ናይ ኣብ ዩኤን ዘሎ ርክብ ክገብር ፈቲኑ ስለዚ ነቲ ሃገር ክሸጣ ፈቲኑ ገለ ክብሉ እዮም ፈቲኖም ንሱ ግን ኣብ ኒውዮርክ ስለ ዘለና
عدتي زقبر زنبر أخيبا ناتينا international committee على فيز قبر زنبري كالا دما تعلامة أم نيويورك نزلوا دبلومات كلهم نارخبنا نتاكدما دتوكورن برا بوليتيكا عالم زمل كتنا يكونن يلو in fact قد محجون كم أي اللي تمريسو مستمر تمسود مورد تزنبر كلهم ناي مجمريا مستمرت كان أبيها خد جيش مسؤولهم إسرائيل 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 يبلون يرو صغير تقول شيء بلين أنا بزان نيويوركية أيهودا بزلوا جزءهم كبت حمية أما مسجدهم ديك كبت حم أبتي سيناغوج ناتهم يكبت حم أنا قلنا بكال حجر جيشين مهنياتو نيويورك كم حضري زم رأس لهم بر إسرائيل كم حضري يكون كن زم رأس لهم بمبال على كابتم نمجمريا نتنا إسرائيل أجندة زفشلم موت استحوته خوين اللوك ساب حجر ما نعخودو زي أتوه يبلون بقى زي قبرون زي يبلون يبلون but the guy is very very intelligent عزيب اللي هيو زرباي غيليو نميديا أخي oh boy I mean زورا ممدان بريزنت كونز خل سبيقن أب أمريكا سلزي تولده تفكري مثلا بريزنت نكون but أب كابتي مخاطر بريزنت دي أما خارديو or something كونز غليو كابا حليفو كن كينج ميكر يوم زبلوه كابا حليفو نسو زحاس يوم نسو زدقفهم ناب بريزنتنت كخدو ناب سنت كخدو عابي نابتو دقفسي أزيو السنة نخوني دبات زالو سلازي حدا غزي انت يوم زبلوك أنا بزا نفسي كاب بريزنت تكون وي كاب مراحة تكون مراحة تزخونو نممراس عقم خل وكا أمون عم نقدميت كتمت مخال صدق خويني سمعنا أنس كم سمت أنكرو يخلوه كاب ناب تسلطان كفيلكا أما خارنات مخال دسي بلاني بلان نعو نتزمر رحزولو نابزخيد بزخن حقزا كابزخن قبرا كاب مبال زيادة وتسيتا خويني سمعنا I don't know سلطان بزح سلازي بقارن كون خلي أنا برقت ناي سلطان بحق زولهم سبات كم زولو فلوتيو and there is nothing wrong with that سلطان زدليو سبات كله غليو تايت رايحة تبدلك نتعنا يقبرو رايحة مغنياتو سلطان لك كم زدلح كاران ديو بزح صبونا قرك تقبرو اللي تخل ويون كم تقولنا نفرها زعبي عنوات كتفص مال تخل زعبي عنوات كتفص مال تخل مسارعي لذي أملاخ طعي مراحتي هذا الناس وهي اللب خمية وياتو سبوخ قبر خل مراحي حماون كقبر خل مراحي that's why the ما كل زي بفلا أكم بعلى يرترخينا بزع مراحتي كنزارب كلنا كسب حجي بزحت مراحتي راننا لنا قالت إيرترا كم مرحنة بالسيجارة راننا لنا لذي بزح بيرترا نرفس يا مرحنة كم تخلو who's gonna come تزغصل ولدو زمرحنا ده هاجر منيو زعجوز لرينا لنا تزغصل مني كون مغنياتو نشتي هاجر مسخانا حداش هاجر مسخانا كل جاب مرحنا سكتاتات كفتره كان يقدني ايكونن هاجر ملوك تزارب كلها دكان كتزارب كلها كاب حد ولدنا كال ولدك سجر كله عود دكان له زتف دكان دي مالو زي كمردو مساعد لازم كم ايرتراين مبزحت سبيرترا نقول مشيت تحسب ليك ولا كما يكل نيجن قربتي لبم زباله سب بأمرو زمل على صار استكم زغنا فلوت إرترا تحري 5 عامات أب كما يكون تات اللقوني لحسب تحري 5 عامات برقص سمع جزء له راح تكون كله جزي again مست كله برتوع على إذا لنا حركة بتدفرها بزغنا تينا مرحنات كم زب على أمريكا تخويني you don't have a problem because Donald Trump أفتخيل 4 عامات وسيدك اللي الكاي it's just how it is. التميتين 50 عامات يبعلوا له so they have seen many leaders. So أمريكا تي advantage لهم سي حما غنصبهم كينو يغير الكاي process اللوي يجي process ناتهم دما ولا ويود علومي يفرحنا لهم اللي جميرا مالهم بر it just works for them. خاله عالمي يمزبزبسو ناتاتهم أوشتهم زاتهم سبيلن of course ناتاتهم معاد ساقمات هلوهم جن أوشتهم يناتهم كالا حيل متيو بجاك إسرائيل مالته بجاك إسرائيل نتسلط عنهم زورة يلن إسرائيل جن ولا تزورهم زلونا كالومي زم أي باك قالن بلوم دلنا كأمريكاني التمالية سلا زلومي سأجنبر كأمريكاني أي باك مالتنا أمريكا توليدهم بليونيرات أمريكا زخونيهم زي كابتن بلوتي كان يتهاجر فتين كخط عليه ما يتخلنها تراين تايو التمالية له لك كم زي تراين أزيم مسحية لوسي بوليتيكا أمريكا نتصاوت جنير تراين كوينهم كخصاوت نرب حير ترخص حتى جميرة مالتي البوليتيكا أمريكا نرب حير تراك غيرون تجميرة أمريكا وسيكون نزفلوتي إسرائيل دم كم سلوز قبر زلويهم قد حكي نساتهم جن سجمية باللومن راشا وش ما يتعطونا تشاينا وش ما يتعطونا إحنا قلنا مساكين نشتها قرينا ليتم عالتم زعبانا زحسبون زحلمون قربيت هاللونا ملك كابتب زعب حجرو من عدو من زحسبوه زعب عدنا زحسبوه يبزح سلزي
ስክፍታታት ኣለና legitimate እዩ exactly where he started. The ceasefire has collapsed. Trump has said that the US has agreed to continue talks with Iran, but called ceasefire over. Shipping through the Strait of Hormuz is under threat once again, and mediators are back in Iran to start talks. A delegation from mediator Qatar has arrived in Iran for talks after Doha accused Iran of an attack on an LNG carrier, with 2 other tankers also hit in the strait. So, what are Trump's options now? If bombing بحفشة انتايم زبل زلو دونالد ترامب كل فتينو اي سرحن انتاي تايم رجعتات على وجه معناته قطر نتكونتات نمرققا كتسرح الى خيد الله اتتغيرو زلو كونتات دما نريو لنا اتقداي بوقاي سلته بزرب اي سلته انتاي كفتن زلو وجه كوينو تريفو مبزحتهم زربا انتاي وات كله كم بحدش زرب معناته كوينات امريكا اي لينانيو Military commanders look rattled after poking Iran, now suddenly keen for the fragile memorandum of understanding to survive even as the war rages on. After trading fire for 3 straight days, Washington is trying to appease Tehran, signaling it will still honor the deal if Iran plays by the rules in the Strait of Hormuz. Trump is executing a quiet U-turn from his earlier end of the Iran peace deal outburst, walking back the rhetoric that had suggested diplomacy was dead. But America's plea appears to be falling on deaf ears, as a defiant Iran issues chilling new threats and warns that any fresh strike on its infrastructure will draw direct retaliation, with Israel explicitly in the firing line. Amid escalating Middle East tensions, the White House has said it still remains committed to the U-Iran Memorandum of Understanding, insisting the framework is not dead from Washington's perspective. This comes even though President Trump declared sometimes Donald Trump come through was ab ኣንካራ ኮይኑ ምስ መራሕቲ ኮይኑ እቲ ምስ ኢራን ንገብሮ ዝነበርና ኩሉ መይትዩ ተስፋ ዘለዎ ነገር የለን ዝወደቀዩ እዚኣቶም ሰረቅትዮም መታለልትዮም ለኽባታትዮም እዚኦም ክትዘራረባ ይትኽእልኒኻ ብሓይሊ ጥራይኻ ክትረዳዳእ ትኽእል ብምባል ዓበይቲ ዘረባታትን ፈኸራታትን ድሕሪ ምድር ባዩ ንድሕሪት ክምለስ ማራይ ዝፅዕር ዘሎ ንዑ ነቲ ዘረባ ናቱ ገዲፉ ምስ ኢራን ክዘራረብ ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራናውያን ግን ዕድል ክቦ ይደልዩ ኣለውን ምክንያቱ እገይ ውሑልን ውዑይን ዝሑልን እናተፃወተ ገይም ዳ ይፃወት ዘሎ እምበር እዚ ዝጭበጥ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ የግዳስ ንሳቶም እውን ነቲ ጉዳይ ጠቕላላ ከኽስርዎ ይደልዩ ኣለዉ ንዓታቶም እውን ዘገድስ ስለ ዝኾነት እቲ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀናፍሪስዎ ዝነበረ ንምምላስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይነው ናብ ውግእ ክምለስ ዝደልይዎ ሓይልታት ኣዝዮም ተሓጒሶም ቀኒዮም እዮም ቀፅሎ በጃኻ ሕጂ ካብዛ ናይ ኩናት ኣይትውፃእ ይብልዎ ኣለዉ ንሱ ግን እታ ኩንነት ይርያ ስለ ዘሎ ነታ ኩናት ክትቅፅለሉ ትኽእል መንገዲ የለን ኮንደኾን ከምና ዛንጋዕኩ ኣዘንጋዕ ኣቢለና ሃረም ኩዳ ከዳኽሞም ይኽእል እምበር ፊት ንፊት ክገጥሞምሲ ኣየዋፅኣንን እያ ዝብል እዩ በፂሑ ዘሎ ወርሒ 7 ኣብ መፋርቅ ቀሪብና ኣለና ሕጂ ስለዚ ግዜ ቲክታክ እያ ትብሎ ዘላ ግዜ ትኸዶ ኣለና so this is he has to ኣብዘን ሱሳ መዓልቲ ዝበልዎ ኣብተን ሱሳ መዓልቲ ነቲ ኩነታት ገለ መዕለቢ ክገብረሉ ተዘይክኢሉ ከቢድ ክኸውን ንዑ ስለዚ ንዑ ከይገበረ ከማን ከቢድዎ ኣሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንላዕሊ ክውስቕ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እሱ እውን ሓደ ካብቶም ፀቕጢ ዝገብረሉ ዘሎ እዩ መንገዲ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ንእስራኤል ዲኻ ከተገልግል ዋላ ንነፍስኻ ንረብሓኻ ተገልግል ኣገዳሲ ክኸውን ኢራናውያን ድማ ዘለና ፀብለልትነት ፈሊጥናያ ስለ ዘለና ንሕና ፀኒዕና ኣብታ ዘለናያ ጥራይ ምቕፃል እዩ ዘድልየና ጌርና ነቲ እንደልዮ ኩሉ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና very interesting. If Iran also complies with its terms, signaling that U.S. adherence is conditional but still possible. A senior American official said, quote, "The United States is still committed to finding a resolution, and technical talks continue." ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ስቲል ነቲ ዘሎ ዝርርብ ሰላማዊ መፍትሒ ክትረኽበሉ ነቲ ዘሎ ካልእማ ቴክኒካዊ መፍትሒ ብፍላይ ነቲ ናይ ኒኩለር ዶ ናይ ገለ ቴክኒካል ዲስካሽንስ ገይሮም መፍትሒ ክረኽብሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ናብ ኩናት ክምለስሉ ዝደልዩ ወይ እውን ከም ብሓድሽ ዓብ ኩናት ተጀሚሩ ብሓይሊ ጥራይ ድሌታትና ከነስምርና ዝብል መደብ ከም ዘይብሎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብርግፅ ኢራናውያን ፀቕጢ ከም ዘለዎ እቶም ተዛተይቲ እውን ምርዳእ ይደሊ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ 10 ግዜ ሰላም እናበለ ውጅ ምህላው ፅቡቅ ኣይኮነን ነቶም ተዛተይቲ ናይ ኢራን ምክንያቱ ብወገን ህዝቦም እውን ዓብ ፀቕጢ ስለ ዘለዎም ከመይ ገይሮም እዮም እዚ ዝዛተዩ ዘለዉ ንጥፍኣትና ዓጢቑ ንዘሎ መራሒ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ሃገር ዝሸጡ ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝኸስዎም ዘለዉ ስለዚ እንተወሓደ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ እንተዝቁጠብ ነይሩ ሰላም መመፀ ነይሩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክዕንድር ዝገብሮ ዘሎ ፀገማት እውን ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ እስራኤል ዝበሃል በቲ ኤምኦዩ ሕጉስ ስለዘይኮነ
ቤዝ ናቱ ድማ ዝተፈራረቐ ስለ ዝኾነ ሂዝ ኣብ ውዑይን ዝሑልን ክዘልል ዝውዕል ዘሎ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ወይ ውልሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ በት ብርግፅ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሕሉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ because I think what we are seeing is a very complicated situation already. Top negotiator in Parliament speakers also issued a statement on the conflict with the US. Mohammed Bakr Kalibaf says we have never stopped preparing to defend our country and at any moment the Americans betray the understanding we are ready for full-scale defense. Exactly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቺፍ ኔጎሽየተር ወይ እውን ተቐንዲ ተዛታዊ ናይ ኢራን ጋሊባፍ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መሐመድ ባገር ጋሊባፍ ንሕና ንሃገርና ንምክልኻል ንተፃባኦታት ንምክልኻል ጠጠው ዘበልናዮ መሲልዎም ከይህሉ ኩሉ ግዜ ሬድ ምስኮና ኢና ኩሉ ግዜ ነገራትና ብቃልስና ብወታደራዊ ዓቕምና ንረኽቦ ዘለና ዓወታት ዳዓሉ እምበር ኣብ ጣውላ ንረኽቦ ዓወታት ኩሉ ከም ዘይክእል ርግፀኛታት ኢና ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ወረቐትን ኣብ ጣውላን ዝረብ ዘሎ ረጊፀ ናብ ኩናት ክትምለስ ተደልያ ንሕና ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና እቲ ንረኽቦ ኣብ ጣውላ ዝመፀና ዘሎ ንኣሽ ነገራት እውን እንተኾነ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ባይታ ከነረጋግፆ ዝኽኣልና መኸተ እዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ መኸተናትና ሕጂ እውን እንተኾነ if America betrays the understanding we are ready for full scale defense ሕጂ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ንኩሉ ገዲፋ ናብ ሙሉእ ኩናት ተኣቶ ተደልያ ንዑ እውን ድልዋት ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኢንፋክት እቲ IRGC እቶም መራሕቲ ናይቲ ወታደራዊ ክንፊ ሰውራዊ ወታደራዊ ሓለፍቲ ኩናት ክምለሱ ናይ ፀልኡን እዮም እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኣሜሪካ ከምቲ ዝድላይ ተዳኸመትን ኣላ ኣብቲ ከባቢና ባህልቲ እዮም በዚ ሕጂ ዘላቶ ክሳራታት ኣብ ቤዛ ተወሪድዋ ኣሎ ግን ክትምለስ ትኽእል እያ ከም ብሓድሽ ኩናት ተቐፂሉ ግን ተን ሃገራት ዓረብ ጠቕላላ ንኣሜሪካ ካብ ከባቢና ውፅድና ክሳብ ዝብሉ ክገብርዎ ንኽእሉ እዮም እዚ ከዓ ቃንዛናተን ክፃወርዎ ኣብ ዘይክእለ ደረጃ እንድሕር በፂሑ ናይ ህላዊ ሕቶ ምስ መፀን ኣሜሪካ ድማ ከተጥሕነን ከም ዘይትኽእል ምስ ፈለጠ ሶሪ ኣሜሪካ ውፅልና ክብሉ ክእሉ እዮም እዚኣ ሞሜንት እዚኣ እንተበፂሖማ ጥራዮም ከዓ ኢራን ድሕነት ናታ ክሕሎ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣሎ ኣብቲ ናይ ኢራን ወታደራዊ ሓለፍቲ ስለዚ ስቲል እቲ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ተሓሪሙ እንተሎ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይተዳኸመን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ He adds that ending the war is a priority for the countries of the world, but everyone should know that this conflict will never end with Iran's surrender. Mahmoud Abdelwahed reports from the Iranian capital, Tehran. There's been a flurry of diplomatic activities to rescue the stalled talks between Iran and the United States following the latest round of de-escalation. Now, today, Qatari negotiators are in Tehran to meet Iranian officials to de-escalate the tension and to create conditions for broader talks between Iran and the United States. But Iranian officials still seem to be skeptical about the Americans' intentions pertaining to the implementation of the Pakistani brokered memorandum of understanding, especially after the latest spate of attacks, the U.S. airstrikes that targeted several civilian and military infrastructure across 5 Iranian provinces and killed and injured dozens. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ቀጠር ነቲ ኩነታት ንምትህድዳእ ፍሉይ ልኡኽናታ ሰዲዳ ምስ መራሕቲ ናይ ኢራን ትራኸባላ መራሕቲ ናይ ኢራን ግን እምነት የብሎምን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ካይዳ ሰላም ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነት ብፍላይ ኣብ ዝለንቀነ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ዕላማታት ጥራይ ዘይኮነስ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ተዓዲ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ብምርኣይ ኣሜሪካ ዝበሃል ናይ ንጥዕና ኢሉ ዝተበገሰ እዩ ዝተበገሰ ሓይሊ ወይ እውን ንፅቡቕ ንሰላምን ርግኣትን ዝሓስብ ሓይሊ ንኽብሉ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢራን ነቲ ናይ ድሌታት ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን መደባት ናይ ኣሜሪካ ንኽትርድኦ ከቢድዋ ከም ዘለዎን ብትኽክል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሰላም ዝደልዩ ድዮም ወይስ መሸመቲ ናይ ግዜ እዮም ይጥቀሙልና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለው ከም በዓል ቀጠርካ እንታይ ይብሉ ኣለው እቲ ኩነታት ተፈሊጥኩም ኣለኹም ግን በዚ ሕጂ ዘለዎ ከመይ ንረብሕ እዩ ትሕቶ ኣሜሪካ ካባና ርሕቕቲ እያ ዘላ ምናልባት ገለገለ ረብሓታት ጎዲልዋ ከለኹ እቶም ንጉዳእ ዘለና ንሕና ጎረቤትኩምን ንስኹምን ኢኹም ኢራን ኖርማል ኮይንኩም ሂወትኩም ክትመርሑ ትኽእሉን እዮም ዘለዉ ሰራዊቶም ኣብ ዝኣኪቦሞም ስለ ዘለዉ ንሕና ንጉዳይ ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰላም እንተመፅዩ እዚ ኩናት ምቕፃል ወላ እኳ ንኣሜሪካውን ይጎዳእ እንተበልና እዚ ጉዳይ ዘለና ንሕና ኢና ቶም ኣብዛ ኣብ ዞባ ንቕመጥ ዘለና ህዝቢ ንሕና ኢና ንጉዳይ ዘለና እምበር ንሳቶም ናይ ወረቐት ምናልባት ናይ ቁጠባ ፀገማት ክመፅኦም ዝኽእል እምበር ዝመፅኦም ፀገም የለን ኢሎም ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ስኻትኩም ክትልብሙ ዘለኩም ናበለዮም ዝልምንዎም ንኢራን ከምኡ እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ንኣሜሪካ እንታይ ኢና መኽንብሎ መን ይከስምዖ ዝሰማዕ ሓይሊ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ባህርያቱ ትርእይዎ ኣለኹም ኢሎም
ናይ ፅሉል ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎ ንግሆ ዝበሎን ምሸት ዝበሎን ነንበይ ንድሕር ኮይኑ ከቢድ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብናይ ቀጠር ነፋሪት ዝጓዓዝ ዘሎ ኮይኑ በዓል ቀጠር ከማን ከትሕኖም ዘይፍትን ምዃኑ ትዘገርም ከመይ ዝበልዎም ጋኒን ዝኾነ መራሒት ናይ ኣሜሪካ ይገርመኒ እዩ ቀጠር ዝሃበቶ ነፋሪት ኣብ ኣዩ ሸይሸይ እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ንቀጠር ንምትሓን ግን ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይትሪዮን ኢኻ እንትርፈ ንእስራኤል ነፋሪት ኣይሃበቶ ወላ ታኒካ ኣይሃበቶ ንእስራኤል ከገልግል ትሪዮ ስለዚ ሀገራት አረብ ረኺቦም ዘሎ good of Iranians and also especially after the latest statement by US President Donald Trump unilaterally ending the memorandum of understanding. Now we've just heard from Mohammed Baqir Ghalibaf, the Speaker of Iranian Parliament and Chief Negotiator. He's just stated that during this recent conflict Iran will never surrender. In fact, Iran is according to Ghalibaf is ready for a full scale war. We have heard repeatedly from Iranian officials reiterating that Iran cannot give in under coercion. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብሓይሊ ከንበርቅቕ ፍትና ኣሎ ኢራን ድማ ብፍፁም ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ንሕና ነቲ ዘለና ኩነታት መኪትና ጠጠው ክንብለሉ ኢና ንዓበ ኩናት ዝኾነ እውን ድልዋት ኢና ኣይትሕሰብዎ ንሕና ተንበርኪኽና ኢድና ክንህብ እሞ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ መጋበርያታት ክንኮነልካ ወይ ናት ኣጀንዳኻ ክንሰእስእ ኣይትሕሰቦ ይብልዎ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ደስ ደመምን ኩነታት እዩ ንሕና ንከታተሎ ኣለና ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዝቀያየር መደብ እዩ ተስፋ ንገብር ናብ ናይ ሰላም መንፈስ ክምለሱ at the same time ናይ ራሽያን ዩክሬንን ካላርስቲ እሱ ድማ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስለዚ ዓለምና ከመይ ዝበለ ሓደጋ ከም ዘላ ጥራይና ንርኢ እና ድማ ነቲ ዘሎ ናባኹም ነቕርብ ኣለና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሕጂ መደብ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና thank you very much